Ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikorere rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko Koloneli Manirakiza Ladislas w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yiciwe muri Kongo. Abarwanyi ba M23 baraye bamuvuniye umuheto. Ndasubiramwo. Koloneli Ladislas Manirakiza w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yiciwe muri Kongo. Yaraye aguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 ubwo yararimo kwerekeza mu gace ka Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko yarasiwe mu micungararo y'igisagara cya Uvira ubwo yarari mu muduga agapfana n'abasirikare barenga 12 b'u Burundi. Ibyaya makuru rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse turaza kubabwira injyane zikomeye zatangiye kuvuka mu basirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane irimo kuba muri kano gatondo. M23 irimo kurasana na FARDC mu bice bya teritwari ya Masisi. Muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru urufaya rw'amabombe rurimo kumvikana, ndetse amakuru aremeza yuko M23 ariyo yagabweho ibitero bikomeye na FARDC. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko FARDC yatangiye kugaba ibitero bikomeye kuri M23. Ni mu gihe hari hashize iminsi M23 irimo gutabaza ndetse itanga impuruza ivuga yuko FARDC irimo kurundanya ibitwaro ndetse n'abasirikare benshi. M23 ikavuga yuko FARDC yari irimo kwitegura kubagabaho ibitero. Nakabuza rero ibitero bya FARDC ku barwanyi ba M23 byatangiye. Muri teritwari ya Masisi urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Aho teritwari ya Masisi igabanira na Warikare harimo kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko FARDC irimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane kandi birasa mu ntera ndende. Iby'iyi mirwano ikomeye rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku biganiro birimo guhuza M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Ni ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga yuko impande zombi zigomba gusinya amasezerano byanga bikunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabahagarikiye ndetse zibabwira yuko bagomba gusinya ku ngufu, ngo ntago bagomba kuvidoha muri Qatar badasinye ku masezerano mu mpera z'iki cyumweru. Amerika biragaragara yuko irimo gukoresha imbaraga z'igitutu ndetse n'agatuza kugira ngo aba barimo kuganira bashyire umukono ku masezerano. Iby'ibi biganiro rero ndetse n'ahazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu zombi turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe rero bikore kugira ngo ujye ubana natwe. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Mbere gato ariko yuko aya makuru nyabagezaho idonido, hari itangazo rikomeye cyane nshaka kubagezaho. Iyakure TV iramenyesha abanywanyi bayo bose abaherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari muri Tanzania, abari mu bihugu nka Kenya ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika, abaherereye ku mugabane w'Uburayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Aziya mu bihugu nka Qatar, abari mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Abarabu ndetse n'ahandi. Mwese Iyakure TV irabamenyesha ko ikeneye umusanzu wanyu.
hari ikibazo gikomeye cyane Iyakure TV ishaka gukemura ndetse ikabamenyesha ko ikeneye umusada wanyu. Aho mwaba muherereye hose rero mushobora gukoresha iyi nimero iri muri description ndetse no muri komanteri. Iyakure TV kandi ikaba ibashimiye umusada wanyu. Reka rero tugaruke ku makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa, Koloneli Manirakiza w'igisirikare cy'u Burundi yaraye apfuye mu buseruko bwa Kongo. Yaraye yarashwe. M23 yamuvuniye umuheto. Amakuru yizewe aremeza ko Koloneli Manirakiza Ladislas w'igisirikare cy'u Burundi yarashwe n'itsinda kabuhariwe ry'abarwanyi ba M23 aho bamuteze ambushi ikomeye cyane. Yapfanye n'abasirikare barenga 12 b'u Burundi nk'uko amasoko yacu yizewe mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Uyu Koloneli Manirakiza Ladislas yaramaze indwi ebyiri gusa ageze muri Kongo. Yaramaze ibyumweru bibiri arungitswe na General Evariste Ndayishimiye ndetse yagiye muri Kongo ari kumwe n'amabatayo abiri. Bambukiye mu gace ka Rumonge bajya muri Kongo bagiye gutanga ramforu ku gisirikare cy'u Burundi mu gace ka Uvira. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba ubwo yari arimo kwerekeza muri Uvira avuye mu micungararo ya kino gisagara cya Uvira, yanyuze muri ambushi y'abarwanyi ba M23 maze bahita bamurasa. Amakuru aremeza yuko umuduga yari arimo wahiye ugakongoka kubera ko M23 yamuvunderejeho urufaya rwa za misile. Biravugwa yuko abasirikare bari kumwe nawe batabashije kurokoka. Ndetse amakuru yizewe aremeza ko aho uyu muduga warasiwe hagaragaye abasirikare b'u Burundi muri kano gatondo k'igenekerezo rya 18. Ni ibintu rero biteye ubwoba ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri isongoye mu buseruko bwa Kongo. Uyu Koloneli Manirakiza apfuye akurikira abandi basirikare bakomeye bagiye bagwa mu buseruko bwa Kongo. Ndetse biravugwa yuko nyuma y'urupfu rwa Koloneli Manirakiza Ladislas abasirikare b'u Burundi batangiye kugumuka bakavuga yuko badashobora gukomeza gupfira mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu aremeza yuko abarongoye abasirikare b'u Burundi barimo kurwanira mu gace ka Uvira bamaze rwose gutakaza morale. Ndetse bamwe mu basirikare b'u Burundi ngo barimo kugenda batoroka igisirikare. Kugeza ubu amakuru yizewe dufite aremeza ko abasirikare barenga 700 bamaze gutoroka urubuga rw'intambara kuvaho abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi minsi ariko ngo abasirikare barimo gutoroka imirwano barimo kwiyongera nyuma yo kubona yuko M23 irimo kubarasa umusubirizo. General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo barongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi bo baravuga yuko byanga bikunda abasirikare b'u Burundi bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza M23 kwigarurira igisagara cya Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko mu gihe M23 yaba yigaruriye umujyi wa Uvira byagira ingaruka mbi cyane ku mutekano w'u Burundi. Ndetse ngo icyo gihe M23 ishobora gufasha inyeshyamba za Red Tabara maze nazo zikagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero abasirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Uvira bategetswe kurwana byanga bikunda. Ndetse amakuru dufite nuko umusirikare wese uzasubira inyuma cyangwa se agafatwa arimo guhunga intambara, amategeko yamaze gutangwa yuko agomba kuraswa. Umusirikare w'u Burundi uzahunga urugamba agomba kuraswa. Aya ni amabwiriza ya General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse yamaze kuyageza ku bakomanda barongoye urugamba muri kariya gace ka Kivu y'Amajyepfo.
urupfu rwa Koloneli Ladislas Manirakiza w'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza yuko M23 ifite itsinda kabuhariwe ry'abarwanyi bashinzwe gusabota ibikorwa bya FARDC ndetse no gutegaza ambushi abasirikare bakomeye barimo guhangana na M23. Ibingibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, byagiye biba mu bice bya za Kicanga muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bya Masisi muri Nyiragongo ndetse no mu bice bya Minova. M23 yagiye itegaza ambushi nyinshi zikagwamo abasirikare bakomeye ba FARDC ndetse n'abarundi. Kuri ubu rero amarira ni yose, na amarira n'imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi kuko Koloneli Manirakiza Ladislas we rwose yamaze gupfira mu buseruko bwa Kongo. Amakuru dufite nuko M23 ifite abasirikare benshi bamaze kwinyegeza mu gisagara cya Uvira, ndetse hakaba harimo abasirikare kabuhariwe babandi b'abakomando bagomba gukora agatendo bagatega abasirikare ba FARDC ndetse bakanategaza ambushi abacancuro ba FARDC. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Masisi. FARDC yatangije ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Masisi, aho iyi teritwari igabanira na teritwari ya Walikale. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane kuva muri kano gatondo ku isaha y'isa 11. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko FARDC irimo gukoresha indege z'intambara, indege za Sukhoi ndetse na za drone za FARDC muri runo rukerera zirimo kugaragara mu kirere cya Masisi, zirimo kuvundereza urufaya rwa za misile ku barwanyi ba M23 nk'uko amasoko yacu muri M23 arimo kubyemeza. Ibi bitero bikomeye bya FARDC bibaye mu gihe M23 yari imaze iminsi irimo gutabaza ivuga yuko ifite amakuru yizewe ko FARDC irimo gushaka gukomeza intambara. Iyi mirwano kandi ibaye mu gihe M23 na FARDC barimo kurebana yingwe irya nino ku rubuga rw'intambara muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse amakuru dufite nuko M23 nayo irimo gutegura ibitero karahabutaka byo kwigarurira umujyi wa Uvira. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aremeza yuko M23 iri mu ntera y'ibirometero 5 gusa mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Mu gihe rero iyi mirwano muri Kivu y'Amajyaruguru irimo kubica bigacika, M23 nayo ishobora gutangiza ibitero byo kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Imirwano kandi yongeye kubura mu gihe M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bari mu biganiro i Doha mu gihugu cya Qatar. Ni ibiganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyira igitutu ku barimo kuganira kugira ngo bashyire umukono ku masezerano.